بردەوام بکەن بران شێعرنیگاریەدا پرتووکە ناوین ددو ئەم گەهشت بوون وانەیە ئاداویش پارزەمینە ئەفریقیایە وانامەژی سەر شێنی و چالاکیên ئابووری divê پارزەمینێدا لەوێدا پێشی خوێندەکان هێژا ئەم شێنی divê پارزەمینێدا ئەم ناس بکەن li gorî serjmêreya 2016 لەوێدا hejmara şîneyan milyarek û 216 mirov milyarek û 216 mirov şway lêvêda piraniya şîneyan di parzemîna Efrîkayê de li gundan dijî li gunda cihwar dibin şway em karin li gorî belavbûna şîneyan em herêman dabaş bikin sê herêm herêmên ê kêm şînî herêmên navîn şînî û herêmên ê pir şînî herêmên kêmşînî em bêjin mîna herêmên ê beyabanan herêmên ê kêmşînî ne herêmên ê beyabanan herêmên ê çiyayên ê deryaya Spî û herwiha jî cema herêmî yên zozana ehcar û zozana têbistî jî ev ya şênî lê kêm ev ya herêma a yekem herêma din a navîn şînî mîna herêmên yên nîvê parzemînê cema navîn şînî ne herwiha jî cema bakurî parzemînê divêne navîn şênî ne herêma a sêyem herêma a pir şênî herêma pir şênî li deştên êlê miştî û yên peravî mîna deştên ê nîlê deştên çemê Kongoyê deştên çemê Nêcerê ev ya pir şênî ne herwiha jî deştên ê peravî weke Rojavayî parzemînê herwiha jî peravên ê Rojhilatê parzemînê divê de ev ya şênî li vir pir lê li vê de ana pirs xwendekarên hêja gelo çima wek me dî belavbûna şîneyan li vê parzemînê de ne wek hebe çi sedema wê naye ev jî helbet hin sedemê wê nahene yek jê berfirehbûna beyabanan û hişbûna diyardeyên yê avhewayê jî sedema a duyem jî daketina asta debara jiyanê li vê de herwiha jî nexweşî jî pir derdikevin û rêjeya mirinê jî bilind dibe ev her du sedemên got li vê de belavbûna şîneyan di parzemînê de ne wek hebe ev her du sedem kav hevre xwendekan hêja cema em binerin bê çi berhemên yên binerd di parzemînê de hen şwa parzemîna Efrîkayê parzemîneke dewlemend e ji hêla berhemên yên binerd mîna sifir cema zêr zîv petrol pir lê peyda dibin pêşî em binerin petrol û gaza xwezayî li vê de petrol yedeka wêna yedeka parzemînê ji petrolê 12 ji sediyê ji yedeka petrola a cîhanî û ya gazê jî xwe 10 ji sediyê li vê de piraniya em bêjin yan jî welatê ê got pir lê peyda dibe petrol cemekî jan Cezayir, Libya û Misrê ev ya petrol pir lê peyda dibe herwiha jî Kongoyê cihê got petrol lê peyda dibe berhema a duyem jî cema çi berhem hene berhemên ê bin gehîn zêr berhemên ê bin erd cema zêr heye yedeka wêna jî yedeka cîhanê jî zêr pêncî ji sediyê ji yedeka a berhema zêr ya cîhanî û li vê de berhema wêna 25 ev yedeke pêncî sedî û berhema wêna 25 nîvê berhema zêr di parzemînê de li Efrîkaya başûr dike herwiha jî xwe hin welatên din jî hene yên got zêr lê peyda dibin mîna Ghînya û Ghana jî lê zêr peyda dibin berhema a bingehîn ya din jî cema elmas jî vê de berhema wêna 40 ji sediyê ji berhema ya elmasê ya cîhanî li vê de em karin bêjin xwendekarên hêja parzemîna Efrîkayê cihê xwe di pêş girtiye di bazara elmasan ya cîhanî de lê pir peyda dibe hin welatên yên golê elmas peyda dibe başûrî Efrîkayê cema em nîşan bikin ser nexşeyê li vê de û li Kongoyê jî elmas lê peyda dibe hin berhemên ê bin erd ê din jî hene li cema wek me got dewlemend e ji hêla ji aliyê berhemên ê bin erd e mîna li cema sifir heye fosfat krom mengenîz û hesin û her wekî din lê pir peyda dibin
أنا كان بين چاندنی چاوایت پارزمین أفریقیایی ده لفر خندکارن هیجا روبرا گو تیب کارانین ده پارزمین أفریقیایی ده جسدی سیف بید رجعي هني رجعيك نجلك رجعيك كيمة چه سدماوي چما اف رجعيا يا بچوك تبكارانين جروبرا يا پارزمين أفريقيا ده چاندنيه ده چه سدماوي ناي اف جين سدمي بنا هنا يجي برفرهبونا هرمين يه بيابانا جبرگو امزانه چه هرمين يه بيابانا ندر داينه چاندنيه ره سدما دويم جي بلابونا دارستان و شيناتي و گولان تايبت لهرمين يه نقاط بره لویده جی چاندنی لی نابه. هر دو سدمین گود هیلن یان جی هشتنه گو او روبرین کیم بین کارانین ده پارزمین أفریقیایی ده ده چاندنیه ده ده هیلن شو گو روبرین یه بچوک و یه فرق بن ده پارزمین أفریقیایی ده. هن ربازین ای چاندنیه هنه شو ام وان ربازا ناس بکن جمع 3 رباز هنه تیم کارانین ده پارزمین أفریقیایی ده. لویده ایش ام بیجن بورینم حشتيج الصدي جكتكاري ين أفريقيا ده چاندنيه ده كاردك بجاي بلند شو أبيع أم بنا الربازي ويناس ربازي بدهين جمعنا ربازي ين بجوستني ين بتوف وربازي إيه برفرة ربازا بجوستني كي بيرادبه لفيدا خدا كان جا أب إيلين إيه كوچر بيرادبه أرماجا واجه چيه پیدا کرنا پیوستنیین بنگهین شواره پیدا کن. ام بیشن چه برهمین بنگهین وینا دخلودان و سبزه. اف ربازا یا بگوستنیو. ربازا دن ربازن ای بتوف شواره دشتن ایلی مشتی و ین پر شینی الویدا اف ربازا هنی کارت تینن. جمع مینا دشتن ای نیلی مگود جوره. معنی سرماج دشتن نا ای جمع نیلی. جمع نيجري جمع بونبويه أبيا أبري بازا أبتوف تيب كراين أبري بازا هنيجي شوية للفيدا أفداني وربازن إنه بكارتي ندوي ربازا هاندا أم بيجن إيه برهمنيين بالجهين لفيدا برنجة قامشين شكر وباقل تين شامل ربازا سيم ربازا برفره لفيدا أف حكومة بير أدبا شوف أليكاريا كومبانيين ين أوروبي ارمانجه چیه؟ بازرگانیه. ارمانجه ویری بازا چاندنیه یا برفره بازرگانیه. جهن برهمن یین بنگهین الویداتین چاندن الجمع کاکاو قهوه و موز. اف هر سی ربازین یین چاندنیه نه. ایگو لپارتمین أفریقیایی کار دین. کدی کرنا لاوران شوا پارتمین أفریقیایی دولمان در بچرگهین یین فضایی لویده لاورن ایگو تین کدی کردن مینا چیلک مه بزن دبا لویده تین کدی کرد لی تبدیل رو خواندکار نجاش خواهد سودورگردن جوان لاوران کیمه چه سدماوین آیا چما او سودهانی سودورگردن جوان لاوران کیمه سدمی وی هنه 3 سدم جمع هنه یک جه ربازه که بنگهین کارتین او ربازه هنه چیه ربازه لاوروانه یا بگوهستنی او ربازه یا ناهیله گو او پرسود بیگتن جه وان لاوران ربا سدم آدو یمجی سدم آدن چاندا جواکی چاندا جواکی دوی در پارزمین أفریقیایی کدی کرنا لاوران الجم شنان بویه وکه سربلنداهیه که الجم سدم یا سیم لوی در کدی کرنا لاوران ده الجم بالداریا تندرستی لوی در لاوازه هر سی سدمه گود هیله سود ورگرتن جوان لاوران کیم به جمع خودکارن هجا کانزا و پیش سازی پارزمین أفریقیایی ده مگود تر کانزا لی پیدا دبن جمع ده پیش سازی دشوه پیش سازی آوینا یا پارزمین أفریقیایی پاش کتیه أجي سدمي بهنا چما پاشکتیه تبلیغو کانزا و برهمینیه من ارد پر هنا دولمند بیالی ده اف سدمانات چنن جبرگو همو هیبرین وینا بندستی داگر کران دایه اف سدمک سدما آدو یمجی کیم بونا
سەدەما سێیەم jî lawazîya serboreyên ê teknîkî. Ev her sî sedemên godîhêle di warê pêşesaziyê de paş ketîbe. Li vê de jî xwendekarên jî ka em hin pêşesaziyên yê bingehîn di parzemînê de nas bikin. Li cem pêşesaziya a tîmarê, pêşesaziya petrokîmyayî, pêşesaziyên ê giran. Pêşesaziyê tîmarê weke pêşesaziya çi? Pêşesaziyan em bêjin weke xwetîkirin û zuhakirina sebze û mêweyan. Li cem yê din pêşesaziya ya petrokîmyayî weke pêşesaziya gubreyê. Pêşesaziyên ê giran mîna pêşesaziyên yên hissin û pola. Ev hin ji pêşesaziyên ê bingehîn di parzemîna Afrikayê de ye. Belê li vê de jî em veguhestin û bazirganî di parzemîna Afrikayê de em nas bikin. Li vê de veguhestin pirsgirêkên xwezayî hene li vê de xwendekarên jî nahêlin yan ji cem em bêjin tora ya veguhestinê pir lawaz e lê çima ji ber ev hin pirsgirêkên ê xwezayî weke çi? Li cem dibistanên ê bi tof, gol, sûlav, herwiha jî beyabanên ê xîzî lê pir hene ji ber vê yekê jî tora veguhestinê lê pir lawaz e. Bazirganî li vê parzemînê wek medî di warê çandiniyê de paş ketiye, di warê pêşesaziyê de jî paş ketiye. Bir vê yekê jî rola wê na di bazirganiya a cîhanê de pir lawaz e, ne pêşketiye. Parzemîna Afrikayê paş ketiye di warê bazirganiyê de jî. Li vê de xwendekarên hêja waneya me bi dawî bû. Serkeftinê ji we re dixwazim bimînin. Xêr û xweşiyê.